Nastavljamo sa pričom o dentalnom zdravlju kod dece. Sa mnom u studiju je doktorka Biljana Marjanović, dečiji stomatolog. Dobroveče i dobrodošli na Novosadsko popodne. Dobroveče. Krenut ćemo od najjednostavnijeg pitanja za koje mislimo da svi znamo odgovor, međutim možda baš i nije tako. Šta je to karijes? Pa karijes je infektivno, lako prenosivo oboljenje dugog toka. Izazvano je specifičnom bakterijskom infekcijom i bez bakterija nema karijesa. Glavni uzročnik je Streptococcus mutans, a inače je to multikauzalno mnogouzročno oboljenje. Bitan je dovoljan broj dovoljno virulentnih bakterija koje deluju dovoljno dugo da bi izazvale oboljenje. A šta je cirkularni karijes? Ima li tu neke razlike? Pa cirkularni karijes je karijes ranog detinjstva, takozvani baby bottle karijes, koji se obično javlja na gornjim mlečnim sekutićima u vratu zuba, gde se gređ mineralizuje posle rođenja, tanja je i slabije mineralizovana i nema spiranja pljuvačke, tako da uzrok glavni cirkularnog karijesa su loše navike u ishrani, česti dugi obroci, noćni zaslađeni napici, u vidu flašica sa mlekom zaslađenim ili sokića, limunada. Dosta se teško leči. U stvari, lečenje je samo sprečiti progresiju dalju cirkularnog karijesa i lečenje otkloniti uzrok koji je doveo do toga i higijensko-dijetetski režim. Znači, pranje zuba, ukinuti te slatkiše, noćne obroke sa zaslađenim napicima, uobročiti se, bitna je i frekvenca uzimanja hrane. To znači, kad pričamo o cirkularnom karijesu, rekli ste u ranom detinjstvu, to znači do kog uzrasta? Pretpostavljam da je to u prvim godinama života. Da, kažem, obično se javlja, dete već sa 2,5 godine ima sve mlečne zube, znači, kažem baš gde se javlja, u vratovima gornjih mlečnih zuba, zato što je tu postnatalno se mineralizuje gleđ, posle rođenja i baš je tu slabije mineralizovana. A uzrok su loše navike u ishrani. U tom cilju, koliko je prevencija bitna i zašto je ona značajna? Pa svugde u svetu, znači, akcenat se daje na prevenciju koja sprečava nastanak oboljenja. Pa te preventivne mere i pacijent sprovodi kod kuće. To su briga o oralnoj higijeni, pravilna oralna higijena. Zatim redovne kontrole kod stomatologa i zdrava ishrana. A profilaktičke mere sprovodi stomatolog u ordinaciji. To su recimo preventivno zalivanje fisura, uklanjanje mekih naslaga, lokalna aplikacija fluorida. Koliko često treba prati zube? Evo, mi ovde vidimo jedan tretman, i to je pristup zapravo deci prilikom popravljanja zuba. E sad, kako njima treba pristupiti, sada kad već imamo sliku, šta je bitno kod tog rada sa decom? Pa, rad sa decom je specifičan zato što su stalne promene i treba da se planira više godina unapred. Drugo, sem zdravstvenog prosvećivanja dece, treba zdravstveno prosvetiti i roditelja. Uspostaviti saradnju, što je najvažnije, poverenje, pogotovo kad roditelj na vreme dovede dete. Kada to treba da bude? Kada treba da bude prva poseta zubaru? Prva poseta stomatologu najkasnije do 2,5 godine kada detetu niknu svi mlečni zubi i poželjno bi bilo da to bude bez bola i bez otoka, jer onda je sigurno saradnja će se u budućnosti uspostaviti i saradnja i poverenje, jer tada stomatolog ima vremena i da se upozna s detetom i da stekne poverenje i roditelji i dete, da se obuči o ponašanju u stomatološkoj stolici, kako se popravljaju zubi, da se obuči oralnoj higijeni. Znači, kad roditelj dovede na vreme dete, saradnja je prosto zagarantovana u budućnosti, što garantuje lep osmeh posle kod njihovog deteta. To znači da se deca ne dovode onda, da se ne sačeka da problem dođe, odnosno da zub ne bude pokvaren, da bude bez bola. Tako je. Mi smo ovde videli i neke petice. Koliko deca sarađuju, ako im se lepo objasni kako se treba ponašati kod zubara, koliko deca to ozbiljno shvataju i koliko su ona disciplinovana, pošto su to mala deca?
Pa prilikom prve posete, kad se detetu na neki način uradi sistematski pregled, kad se upozna sa stomatologom i kad se objasni kako se zubi peru, koliko puta, dete ponovo dolazi sa roditeljem, tako da princip rada u stvari kod dece je postupan. Uvek se radi od lakšeg ka težem. Znači, u tim prvim posetama, kada je roditelj doveo dete bez nekih problema, bez otoka i bola, znači, obučavamo dete oralnoj higijeni, ono dobije na kraju petice ako sluša predavanje, pogleda i crtani film o pranju zuba, sledeći put uradimo detaljan, još objasnimo kako rade mašine, kako se to u stvari zubi popravljaju i imamo vremena do prve stomatološke intervencije. Kada je dete opušteno, već je par puta bilo. I onda deca zapravo i žele da posete stomatologa. Pa jeste, i više od 70% dece sarađuje, pogotovo kad su ih roditelji na vreme doveli. Koliko često treba prati zube? Zube treba prati ujutru posle svakog jela, naročito uveče. Ujutru i uveče je obavezno. Znači, deca vrlo često ujutru izbegavaju da peru zube, ne stignu, ali kad roditelji to kontrolišu i kad to u predškolskom uzrastu već uđe u naviku, ne sme da se desi da deca idu u školicu ili u školu, a da ujutru nisu stigla pored umivanja i češljanja zube da operu. Inače, nega zuba počinje od rođenja. Kod beba se bezubi lukovi prebrisavaju vaticom, sterilnom, gazom u stvari, gazom i prokuvanom vodom. Zatim po nicanju prvog mlečnog zuba sa 6 meseci počinje već mala soft četkica, mekana, sa veštačkim vlaknima koja ne zadržavaju bakterije, neresorptivne paste sa količinom paste, isto je vrlo bitno kod male dece, manja od polovina zrna graška, pa kako je dete veće zrno graška, isto tako količina paste. U predškolskom uzrastu već dete koristi santimetar do 2 paste za zube nanešene na četkicu. I postoje danas paste za zube za decu, sve po uzrastu, od 0 do 2, od 2 do 4, u predškolskom uzrastu, u zavisnosti od koncentracije flora, koje je najmoćnije sredstvo u prevenciji karijesa. Pomenuli ste i zalivanje šestica fisurama. Šta to znači? Je li to neophodno i kad se to primenjuje? To je jako bitna profilaktička mera koja se sprovodi i jako je dobro za pridobijanje pacijenta kada on prvi put dolazi u stomatološku ordinaciju. Zalivaju se prvi stalni zub, zub broj 6, koji niče u 6. godini. Prvi je stalni, najveći, najjači, vrlo bitan, drži visinu zagrižaja. I zašto baš on? To svi pitaju. Zato što prvi niče i prvi strada, to pod 1, jer već zub broj 7 niče tek u 12. godini. Zatim njegova morfologija, pošto je najveći, ima u gro slučajeva izražene fisure i jamice, koje se preparatima flora zalivaju. I treći razlog zašto se baš on zaliva, što je njegova mineralizacija loša, jer je od rođenja do 3. godine, kad je dete malo, i deluju razni štetni faktori. Pomenuli ste da je fluor najmoćnije sredstvo u tom čuvanju zuba, a kako ga treba primjenjivati kod kuće? Pa fluor je i dalje najmoćnije sredstvo u prevenciji karijesa i trend svugde je ta lokalna aplikacija fluorida i on je bitan u pastama za zube. Međutim, rastvori fluora postoje niske koncentracije na dnevnom nivou, srednje na nedeljnom i visoke koncentracije koji se koriste ambulantno, koje koristi stomatolog. Tako da fluorizacija uz pravilnu oralnu higijenu i obavezno redovne kontrole kod stomatologa i sistematske preglede dovešće do smanjenja incidence karijesa. Koliko treba redovne kontrole da budu? Na koliko deca treba, odnosno roditelji da ih dovode kod stomatologa? Da, deca kad su mala, zbog dinamike jedne i naročito u mešovitoj dentici, jer zubi počinju od 6. godine pa do 12. se smenjuju i iz 12 godina dete ima već sve stalne zube. Znači,
u tom uzrastu deca bi češće trebala da dođu na 2-3 meseca, po potrebi i ranije, sa svim stalnim zubima 2 do 3 puta godišnje, znači od 12. pa nadalje, i tek iznad 18 godina, kad se završi rast i razvoj, 1 put godišnje na redovne kontrole. Kada se smenjuju zubi? Pa zubi počinju, prvi stalni zub niče u 6. godini, znači to je 6-ica, i zubi se smenjuju do 12. godine iz mlečnih ustavne, tako da s 12 godina dete već ima sve stalne zube. A kada je neophodno napraviti prvi snimak zuba? Pa prvi snimak obično pravimo sa kretanjem dece u prvi razred, znači sa 7 godina, to je ortopan, i on nam daje uvid. RTG snimak je pomoćno dijagnostičko sredstvo, znači nekad nije dovoljno stomatološki pregled samo uraditi, jer tu vidimo gro drugih podataka, znači da vidimo da li neki možda zub nedostaje, vidimo zube koji se spremaju da niknu sa 8-9 godina, već vidimo kod deteta da li ima zametke osmica, i taj snimak nama pedodontima je već neophodan sa 7 godina, a on traje otprilike 5 godina, taman dok dete smena se ne obavi i nema sve stalne zube s 12, jel? On je bitan, samo izvinjavam se, i ortodontima, jer pedodont, dečiji specijalista sa 8-8,5 godina šalje na ortodontski specijalistički pregled dete, pa ortodont proceni da li je detetu potreban ortodontski aparat, znači to je taj osnovni snimak. Da li je bitno popravljati mlečne zube? Mnogi misle da je to nebitno, pošto izlaze stalni zubi, to je, pretpostavljam, zabluda. Pa jeste, znači na početku sam rekla da je karijes infektivno i lako prenosivo oboljenje. Znači, ako jedna 6-ica koja sa 6 godina niče jako bitan zub, a posle i ostali stalni, jedinice i dvojke, već sa 7, u jednoj karijoznoj sredini od silnih pokvarenih mlečnih zuba, to onda nije dobro za nju. Znači, karijes je infektivno i lako prenosivo oboljenje. Tako da treba popravljati mlečne zube. Isto tako, jako pokvaren mlečni zub ne čuva mesto, pogotovo ako dovodi do problema, do otoka, do gnojnih kesa, on se onda mora preuranjeno vaditi, ne čuva kao takav mesto, jer može da izazove fokus i žarište organizmu i neke oboljenja udaljenih organa. I za kraj, koja je poruka roditeljima? Poruka roditeljima je da ovako savjetujem prvu posetu stomatologu, najkasnije do 2. godine, po nicanju svih, sa 2-2,5 godine, kada niknu svi mlečni zubi, i da to bude bez otoka i bola. Na taj način će svakako se uspostaviti odlična saradnja, sa sigurnošću mogu da tvrdim. Dete će se postepeno navići na stomatološke intervencije i kasnije to će biti svakako i roditeljima zadovoljstvo da dete odlazi u stomatološku ordinaciju opušteno, i kad prvi put dođe bez bola i bez otoka, mislim da je saradnja onda definitivno u budućnosti uspostavljena i poverenje, i kasnije to garantuje lep osmeh deteta njihovog. Hvala vam puno što ste bili gošća Novosadskog popodneva. Hvala lepo i vama na pozivu.